Australia kan sebu sayama kan tok chuat ni ta ma ye ni ta le se mai don ya certificate ni se turin upala ma soma oran ba chairman so mani Kelan Sangwi Doctor of Kelan Luanga ZCBM 04A7163 owner Kelan Chuangiana Kelan Mangai Luanga son of Kelan Rimpuya Kelan Mangai Lua son of Kelan Rimpuya Gracie Lauren Sani daughter of Silo Sani Lauren Pia son of Lalota Lalsan Moni daughter of Lalota Junior member Padi kanan naya kanan section Zomlela Laleng Zwala son of Iyabiyana Jeff Laurin Lua son of Ed Laurin Puya Life color Pakatan ya Bong owner Lalota Kalau tu sejumlah ni kita ni cumi life member cinta kalau muna dong bilang tu trọng tải orang còn kan patia le mang tu BSI fan ko 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 na te no man man so ze lo tu kan so ye sana ko ba ba ta ni ti no wa te de ren sa te de tani subject ka so lai mai se so tu kan le te ni ko le na kan sa le ti ka che tu lo tu kan so ye so an BSI ko na hi ai sa le so la ko chan ni te kan ko mo ze ti no tu rin zana subject kan se so ta hi ko mai ki ko kan ko ta ma ni so sa kan se zamina ni la pa ni sa ro na ta na subject dong te ko su le pa ro to tu te kara ro ta sa ma so na tam ta ki fu la yin ko chan ho ta ko su ti a ko ki a pe ze tu te ko ze tu kan ni ze te na kan sa pa mai mal so na tam ta ki ni fu la ze Allah pa iso ni kan ni ze Amen.